Dapat di bapa kita tambahin, nung kasadesi hindi man yung kasadesi baca ilah sabi, iwal to auto, kita nonton iwalo ini dapat kita mengenai dia di batasan ini dia mau kasadesi auto siapa nasa di batasan ini iwal auto seperti lo ini jangan lah, bagian tu air masa mobil paling atau ini tahu deh. Tapi kalau dia pakai nama nak ni ngai now na yung sinaw bilang tak ni mo sa ba kang lai ke ko anang mabong bial dia na wa chailas na tu ang ho yung to te le di ko to te nga nei ko sa ngai ko na mi dio bida ka tang he na tu e yu ki sialahin nang mane tu chi tu ni nang mane ho yung bi ba ke ho ya thei ko ta nang mane tu na man cha ki ko yo mi di yung mo din na hetin ti ko be dize jo nang man ti mang cha ki na na tu nei pe ta sao ti song a hingin a gil di ze ni ke mo bo che in ke ke tiam ti ba ka ki san je ke ni nang man nei ban ti yon ka ti ko na to do se a na ka ti ko ka chan na de na lo pi ki pol na ni ni pa jo na ka nei na wi ti ni nang man ka ti ko ta wi ti ya na ji yu ko ka ja so kris sa mi ko ta he tu ni ha ai ho de na di cha te nanu na tao ku nei pi ham cha chanu cha pa nanu na tao ku na chu pi ham ti thu pi mang chai ho lim di lim ka ta ka hin dai sei ki china di ngai hin Matthew bum som na na chang som ni la ka na pa chang som ni le ge chan ge chu a chu hin pan sai mu ho lim di wa hi inu teo ki ba teo in ai tao ti diu a tao nao ai ho dinga a tao nao ki za zing diu ka ta sani tu ni chan ge dam nei nei ba tu ni chan dia le ha sim thai school kai dia i mo ba ne thai ki chiam thai a yu na ni pathi ni mu teo tao na i ba teo tao na a san zal a thai bo za lo ti bon se ge wa ye diu ka ta sani tu ni hin Kijang ci ubai say dule. Kijang ci ubai say dule. Nanun na tao pinay biham. Kanun ay tao na kanun kay di nga tao na ci biham ti isay dule tunihin. Kanun kay di nga hijin ay tao ti mi izani isay dule. Kanun ta sa dam na din kanun ka ta sa dam na din ay tao ti. Kanun lekha ka thep na din ay tao ti. Kanun hijya din ay tao ti mi izani isay biham ti. Gak dia di koi senji buat di kade. Kin kasai thei na, na kin kasai thei na. Nanu na tau pi na chiri pe na tau pi ham ti chu na kin kasai thei na, kin kasai thei na. Inu deu mi lo kum puma phat thei chan na di, idam thei na di, ilo din thei na di ba inu deu kin ta thei man chu no bi. Inu deu tau ni he do ba hi le. Inu deu tau na chu sang gong le. Ai hòn inu deo tao na san ti nam ti ya do do ti is it inu deo kanun ai tao ni tham na nu na tao ni tham ti chu thoi na sang wai ni ya do sin ti ka le se Matthew bu som na tang som ni la na pa som ni le bi chanan pan sai mu ho ni ti o ti cha na nu na tao chu ni ham chanu na nu na tao ti na ham cha pa na nu na tao ti na ham mi mang sai mu ho ni ti wa ke kan sin do no mi Matthew bung som na chang som ni na na pa chang som ni le ke chan cha pa ni sin den la te chang som ni na pa chu in Jisu chu ka ma ko ni na ko to in tar le sigam gam ko la ma ati tai chang som ni le chu in bevin chu chi gam ka ya chen kanan mi na me ka a hi ma ong ni pakai David cha pa nei lung se nin ka chanu ti tha phalo tain amani ni ahin samin ahi chang som ni la thu aman kam khat chan jong adwan bu thoi chu in asai jute ahi ma ahungi ahumon aza aman hi son mang tan ize inam bi le kanung sang chengoba asan samin ahi hin ahung seizun ahi aman adwan bu ni Israel punga amang sahi tai lo a dinga kisola tani boy ahi ahin aman chu ahungin
pagai nei nutan in chipai abu ni chuin aman adon duin chate cham ha la ti a ui chate ko ma se ha ti a poi ani chang som ni la se ni chuin aman nun ahinai pagai izina mitile ui chan jong abu do kham chunga ko na amal haza chu ane hazi ati chang som ni le chuta in jisun adon duin numei na da san ani ne na lungkot bang chu hita hen anin ani chuin chu chi pe ta chun ajan nu chu adam tai lo pi na khin chang hen ta inu tau na ipiham ibe na dua boy ma sa pe na hen le chu ta mother sacrifice inu te mi e ho de ma ipi sacrifice of all man ipi api do wa ipi na ko na ai lo le sacrifice ipi pe do na ne hom ti ibe ni ni ka le se ni china ni cham som ni la ka le som ni la ni chu he ni thai sin no chu in jisu chu ko ma ko ni apo da in tar le sidam gam ko lam a chi dai chu in dewi chu chi gam ka ya cheng kanan mi na me ka la hi nga abo mi pakai david chapa nei lung se nin ka chan no thil ap halo in amani in ahin sami hi Hichilaya numei lu hit kanan mi ahi Hichilaya hin Jesu Krista chu tarle sidan gambol amung tai ti aher pani hichi kanan numei nu kanan na chen numei lu chu hichi achen namun chu da han Jesu Krista pom cha hin joni tu lai e ho kangi chi le ba le ra hano mi auto o mi taxi o mi ine gari rom ta ta ine in lampi rom mon ta ta ine ahin Jesu Krista thanglai e ho ta ba malam pino on ko e ho ta ba ma e ho kama to an ni sa bang ka gari dei dei sa on ko ama ho lam tha din tem ji ham ti le so ko ham ani lo la sanga ham kana lam pham ahin ni chi pe na hin Jesu Krista hi chi lai an zo na din hi chi kanan no mai no ke ma ta san ke nga hum ni din ka ta san ajan mo thi ha phalo bi ama na ta sa dan lo wa na sa ta thua anun ajan mo chu lum dim bi ma jin adam ti adai ma jin ajan mo ta sa dan mo na chu adam cha pe ham ahi lo la ti pe ham ipi ham angai cha khan pe chu bol ping ka ti pan mu ni ta alung dia la adai sa pe ta anun adai sa pe ta ni bin chu ka ta san ahi ni chu lai yen hi chi kanan no mai no hin ajan mo ta sa dan lo hi zeng ba Jesu Krista chu hi chi gam ko lam a nge hi chi lam hi a nge ti za ka ni a na ajan mo chu itabanga itabang din ham itabang lun ka itabanga na tho ham ti alung gim pi ko ajan mo dam na din sa hi ko le ichana ni sa a ichana gam ha alam ti itabanga ha sa ham ti aboi pi ko Jesu Krista ko ma chu ham ahi ni bena na jami ji bena ya pakai David chapa nei lu se nin ka chanu thila phalo in amane ni ahin sami ahin sami hichi kanan no mai lu he Jesu Krista ko hum ka ma chun Jesu Krista ko chu ahin masanga Jesu Krista ko ahin masanga chun Jesu Krista ta ngai ta pen bi ham hichi ka lu thima ka dei pen chu ei bol ti te yen ka lu ma ka dei pen ka ngai cha pen chu aku lan pun sat nye hen long sat te hen za sat te ngi ti doi la tu dei nan gala kana ahin sat tin ka ta san aji cho nai chao ni ahin samin ati lo hin chi me thu si pai Jesu Krista ko ma na hum pun ma sama kana hi chi no mai nu ni ajan mu da tin dei na tu gala ko na ahin samani kan ajan mu ta asa da mo na sa ta da mo chu ahin da ta ông na anh đàn han Jesu Krista ko hin joni Jesu Krista ko hin jo dong tu mi izalin Jesu Krista no azia Jesu Krista ông man jana ki gam ha ham thi ya do ba mi gala ko na ahin sa thai la Jesu Krista to ki nai ja um lo ki nai adal pa ma sanga sa ham mi tam ba jina ko hum zo lo ham ya ko ai ba mi Jesu Krista ko ma tan thai te ni gala ba ni ai san tu ni nang la ke ni wa inun ei no vin inu de home nang la ke ya di ma ni sacrifice ko tham
nisa tho a nisa noya gen thai ta na to ham ahi lo le ipi gen thai na to ham imu ko lo hela jan jong le jingka nom ta ai mun ba na nisam ke na to ba ni ha tin le nom ta bu ni a ki to sa ba nang le ke ngai bi ki ka to ei bo ba jingka le nom ta ki to sa ba jingka na ta ki to ba nang le ke nga bu ei bo ko ita bangin cho jong le ipan nen ho ei so ti ba ita bangin cho jong le idan mo ba hele tho do ba tui sai bo ba ile ding ro la e si ba sila chen din ning sen lai bo ba school kai na di wi ti e bo ba ita banga inu te ho wen e ho sungai pa la ham ita banga inu te wi ho sungai sacrifice ko lam ti ina ya ro de ding ta le sai sila ikanan na may nagajan mo na loin lakan Jesu Krista ko bijana kampani bang hepoy ani bang kahin zoni Jesu Krista ko asan mo damte na ngai ka Jesu Krista ko matunte en gala ko ni anisan Jesu Krista ko tunin nang lagay nito dam na inay kay na diyo iha kay na diyo iti kay na diyo ilot na kay na diyo inudew ipi angai ka aday ka alok sa ananin non tahin ko man sa ngai tabang sacrifice sa wala isa kay ta na iman ko iti tao na iman ko bilo kung tumataw na iman ko bahagya daw ini apoy ni na dyan inudew tao na iho di nga tao na ay lo lagyan say na apoy ni na dyan iho di na dyan yan say na tukam digibyaw zoom na ita mga tukam digibyaw bung som nila tumle bung som nila janabyaw 23 le 24 janabyaw aman la kam hat chan jong adwan bukoy tuin asay jute hi maamun haza amanu hi swamta hizikinam digile kanung sang chengo ba asam asamin ahi tin amung sejin ahi aman adwan ni Israel kuma amang sahin taylo a dinga kisola kahiboy adi Hijraya nupi Jesu Kristan nupi non kanan no mayro jone kina anjikha kila Jesu Kristan ni tabamay kiyo kita ka bolsi ahi dan lâu tạ sa dan lâu tam ta hin dan sa in kasi chun ke jong ching ka ting ka ta sa da chan mo ta sa dan lâu na chung he da sei le dan sa te in te ti jo hijraya kanan no mayro kila ani bangin na kinat na to bang lâu ta in don na ki mo chun yam te ama sa pena don na ki mo chun kila jang som ni la to na chun aman la kam khat chan jong adon kol Jesu Krista chun ti kanan no mayro kacanu adamo e bakai David chapar pathin bakai kacanu adamo nei pun tia sei azalo ni pun azan ei bakam kachan na kan dor pun aduan bulo zo ma jong chu ki kitam ti le asai ju de Jesu Krista sei ju de oh bakai Jesu Krista sei ju de oh bakai Hijin na may nuhin acan mo dan lo zin na ako ning panpina tume ho inung din sa azuin ataw zin hizit na lunggya pin lang ataw ni san pin lang bol pitan atipo hijraya sa ijudan sa ijudham tida inung din sa baaz suyubin ase sa asam zin thay dao kwari zin na bol pilo adi ngale solmang kan dito say juti ako na kimu ani chan na chan din don ko na chan ani jang som na ama na don ni Israel kuma amang sa hin tay loba nga isola ka ito di Jesu Krista akam ay ka ama sa pena say kam dito Israel sa ti adi nga bo kahi nam dam ti adi nga imasa bol ay so man mata bol din kalipoy kini na nay da healing generation anong sikanan na may zoom na daan tunin nang lagay din nang lagay dam na din nang lagay patay na din nang lagay patay chan na din ma inun isan dia zoom na daan so dam ki ihet so kere na ihet ke na
dunia hilaya dam selai to trinau ki patai ki chemawa ki pata builewa ki patai ki hoi man theva patin hoi pai kriya yumna theina diwai inu le inu de ni jangia gen theina to ari jangia jonna to am ti ye thina apoint tumna chun kanan me nu agine ni enabia bi chang som ni ranga chun agine na kanan me nu kine na chubia ahin the menu to ongi pakai nei hutan in jibai abu inahi chang som ni labu to in aman adon buni chate chang khala ya ul jate ko ma se ha pia ka pu jati to in aman nun ahinai pakai is the inam itile ui chan zong apu do kama ko na aman aza to ani khasi jati Hitan gia zumna hitan gia em bo na hilola na thama om zeng bang zun sikana na menun agine na om thau thau ni na hila ahuni pakai ne hutan ki jibai abuin ani amasa se jun ahin samin ani chang som ni la ani chang som ni la chu jibai abui Jesu Krista hijilaya chang som ni langa asai dutia somang taman ahin tiwa ahin tizo vai hijin mai ni Jesu Krista ko kuma Jesu Krista ko ma achan udan na ma nei udan kya Jesu Krista ang sunga ko ai tan abo kuma ataw jing ba ma chan Jesu Krista ko na ibi don na kimuang tile jate chang hala pia ui jate pia ko hoi ito English ajan nanti aja ajan legal dog legal na niau cha musit pena kisai ui cha mai sama dipun kiji musit na niau cha ane pena to ui cha mai lo ni ui cha hola ni pena ate kai ai bang kana samai ko sai tu ui cha hon zong hiji ui cha niau cha hon zong aku te ro kama ko na hun kitang haji bumal sa ko anh em họ gì tụi em các thùng tụi nấy đột bị lộ vậy là các dân đi ngang các thùng tụi nấy đột bị lộ vậy là anh em phát biệt tụi các tàu này nay ngày thì nếu phát biệt tụi nấy tụi tàn Adam đầu đi ngang rồi là thằng phát biệt tụi ở biệt thì chỉ cần ăn mà mình Jesus Christ có mà nếu phát biệt nay bận thì khi nào na akin na Jesus Christ có mà quay gì tu ni nang le ke di ma inu pathina di ma di na pe chu ham gan thei ta taw na hin mana gan thei ta taw na hin mana taw na man zo te Jesu Christ ji kana na me no Jesu Christ ta ma taw na ma le ta tu min ai samin ai Jesu Christ kam chang kha cha no adwan bon ai wangi ni jikana na mainon pathin ko ma ataw na to ui chaten apu do kama ma tha ja be ni kha ri ma ki na ram ma tu ni nang la ge no inu te nei taw pu sini idam thai na di jan khai bo na di se i ngai na di kil phai bo na di ba pathin ko ma ei taw pu sima ai ei ho dong ha tam ta be mu taw na to ki bang lo Inun isun ahin ku iman din patasan. Ahi zing bangi inun eho eke edo alo din patasan. Ita banga e tau ba ita banga hin ku iman bang ba patin ko ma e tau ku zing din patasan. Adon na chen yam tile. Sang som ni lagi na chen. Juta in jisun adon ni nume na tasan ani ne na lungkot bang ta hihen hatin ahi. Chuin chu chi pe ta chun pe a chun ajan mu chu adam dai patien nang ban nan nang tu nin nang la ge nang inun ei tau nau chu ha le dam na Jesu Christ adam na hu hin nai nei na tu patien ne ma thum ma athum na bi pe ka hin ta ta hi chi go hi lo la gaw lam phat thei na go hi lo ta salam phat thei na jong ei tu bi mu ve ti isu mi lo di ka ta chan hi chi lai hi kanan na menu acan nuhin ina uma anu ijan gea
itabang nisa toa itabang lampi azona Jesu Krista komatuna Jesu Krista itabanga ano ba mi piwan itabanga ano kamti acan mo ahet pilo ahi acan mo ahet pilo kami acan mo anu daw na zala daw na hibuzo ahet lo mai adam peta ahi kami anu daw na zalin silhabo again hay na adam mo akon sundam na ne tunin nang lagay sinzong inu ten ijan diay ho ja again hay ko inu ten ipi adi ngai tau ko anti abon sa ke cha het lo mai tiyo ai bangin phat thai na ijan ho do si phat thai na ani hen la han ya zo ijan ho do si inu diaw tau na ja isu ni lo di cha ta ka dai se dei nang lagay inu diaw ni jan diay gan hay ko ipi di ngai tau ko ham ti Gyaldo ding ni jilaya kanan numay no ajan mo ding ataw na le ajan mo ding again te Yesu gen te to na Jesu Krista din Jesu Krista la ina na dungu ya ta sa dam na ya taw na san pi dungu na la ke jong inu den Jesu Krista ko taw na e ru ju je jeni ko khat ting la inu la iba taw na lo hen na hi inu la iba taw na lo hen na hi he din kin ko idu te la mo din ni ko ka ting le ka chen mu ka ja ba ka taw na lo hen na hi e ho a ko na inu te pati inu iba te pati na ba anai the na di min kin ko ma mo te ti jo tu ni ha mu ko ya khang to mo zo se i ki ti nom na ni inu taw na Yesu min ko ni inu taw na pati asana agui bun na hi te na di kin ko tu te ma mo te ti jo i ki ti ko nom na na pati mo zo se ani ta e ta hen